Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the Pokuase. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Area too much ashafo and so muniaba ekresi kapa menemo edi ehia edium na chese eye Ghana wahala dwumedie na ebre aso se mede eba ebebe sumu sanse wo manyi emu ede ade achi a ade esen bia na chese ensem foforo no eno a na ye tete ewo ye mayimu esanse etire nso enti ye de na ye nso ye nyan echesoa de biara eda na chese ensem a ebebobo ede aba na hu be nya se ebesi ehu enkonya ne ya pensempensemu atwe ne srem ene abasane apɛ ensem ne nyina ne poma sibre na nke nim se kasua ena chese wudie ne nyoma ense enfata ekoso wo because for the couple of months eni de ne kasua wo ma ji wo mudin wo honom ene boni ebesi bia boni ebekoso bia wudie ebeko bia na chese ye kasua din ene ye tagi to rate na so kamia kwa yese Pokuase enso so no efa baabi no wo mo so eju wo mudin wo honom pa eyim na ye de ani ekokopiemo wo eye Pokuase afiama na awahosem kase bi asi wo honom atese akwadam wadi infinshia enum 5 years boy achese ye kunu atono atwene keke achese ye report ebeto abonten na wo mu etwiremu a electric shock and as a light po yi bi na ashoke no amano ewo na ehwehwemu a ekọ so ne chese ye emusu kwa wo mo edoy na chese there is more into rate na ebusuafom wo mo dueduemu na chese enkofo bia wo mo efri Benin a wo ma bepie mu ewo sa bro no eso ewo no mafie bia wo mu ehyemu ena efie ono modo sa wo bi ba behind wo dan ya huntimi hu se ade be na nipa ne ba be ya na sese na nipa ne be ye na so wo ma je edan ba ko de so no na chese wo mo ekom ewo hono ma na so wo mu ye wo mu nyankomade ewo no ma chese residents no one mote important war for no enya sa hint ne say yes ankrofo we ena edi sa ewu kasam eno no abusuafo ama wo mo ede wo mani kokopie mu ewo efie onum ne de me no wo kasai ene ejade wo mo apabi ede atumum na enye eno enko ansusu wo mo ekokopeja ede eto wonum no ye edin a na wo ma chichiri bi ede ahya boduaba bi enum mu atese eno de ejane dare na entimi enso mu atese omutimi eyiye na ekonteni akwada wadi mfinhia enum yi ni din ene ebiemu nso ne papa edin ayeye Frank ena ebiemu nso so eye kojo atese Monday born esanso eka ho atese omunya pepa ni ewie ye kwampansa na sa boduaba no eja etimi enso mu atese ma etwetwe enkofo aso ebebre na nya no nko anya enkofo din ene pictures ayede ahye entoa mu ene de keka ho abusuafo esawani ensese ye kan ede etrewo na abusia moma yenkohwe eye sa video ne bra ye timamufo no ekokopie mu ewo edem ho no mu twa sa video no ede eba ye ni epiemu ensusu no ebra wo mo ehye edan no ensusu no na ye mbra ne eba ye beto aso area na kola fu an na se so fro ba bonus man ko betimi agine lock abetimi ayi amani yare bi no dia any baby b𝓿sh we nyina ese b𝓿sh we nyina ese b𝓿sh we nyina seriously because me area na kola fu an na se so fro ba bonus man ko betimi agine lock abetimi ayi amani yare bi no dia any baby b𝓿sh we nyina ese b𝓿sh we nyina ese b𝓿sh we nyina seriously because me okay, individual. Oh. Then they wanted to do this thing. What you people know to tell us? They don't know until this happy way they come open the door. Omunim say duro say na omo sha na omo ye. Then figure say duro na omo de ko ati ni pe. Not knowing say omo ye we wa omo pani no wa ha sabi.
Omuye normal way wa. You see. You people don't know them. They we know them, here know them they can't buy things from Nana Kojo more times. Come to Adio Nana Kojo. Okay. Oh. The day when they do this thing, where you people know they tell us? They don't know until this happy way they come open the door. Omunim say duro say na omusha na omuye. Them figure say duro na omude ko echi ni pe. Not knowing say omuye we wa omupeni no wa ha. Sabi omuye normal way wa. You see. You people don't know them. We know them, here know them For said you won't for no no na ebra apostle so ebebe pie mu hono ma na chese wo mu di emu no so no ekọ wo mo hospital hono no makoye hwehwemu enso ede afa ho enam papa no ensem a wo kan ye ene chese nchemu a ebebe kan ho sa video no so hono ma mama ye nkọ ne nkọ hwe no na chese wo mo echem se chese akwada nse ye electric and say light yi enanka shocking nanka at least was a one-year barring was saying on rigid na so still or ye flexible no wo de ye wo mo kan wo mo kasa mu te on te kasa ni eye papa ba ye nkọ video no embra ne ba ye beto aso free because evidence go back. The police free because evidence go back. The police na ebusian for say and some no ekoye na bra ekopie mu e wo nso ne ahemfo a wo mo wo hene wo ho twetwe nkomo ja wo ho twetwe nkomo na ebie mu nso so timamufo na wo mo ete wo no ni nyina no ya WhatsApp videos ne e wo ho no a ye de ebema mo emako ne ni nyina no yentimi entena ensem no enko a enso me kwa mitimi entena se me biebie ensem no emu e wo search se wo bi nso meka me ho eno nti ama mato ensa ede afremi ankasa menua ba I queen fidi wo ha no ma de se ye ne no eba aba betwetwe ekomesan so wonim de tuemu ne de ekoso a chese informations ni nyina no egu eye na kachi nti moma me kwan na ye nka ben no na ye ne no entwetwe eye enkomo oba me mo akwaba eno de ehia pa eyi queen se awudi a sorry e wo ye meyi emu avu kasem a sorry bonefo sem a chese ama ne homene so dane da chese wo behunu na nipa sumasi obente wo beduadua mu na chese nipa no wonye Ghana ni wo free baby ene wa ba bebo asesa e wo meyi mu anase wa bepe baby de ne ho abo adwa bi ena chese wo ye den wo di eye ni djuma na oku enkrofo na o ye rituals yenim senke yesi ye de ahokwo ena chichiri kuro enti sese ya wo hra ye chichiri kuo ni na sese ye kuro yi nso so eye age ensamu na ehu behia sese no ye wo bi ba ye meyi mu a yesi ne kwan ana because ye ekoso yi de na betimi aka fa ho because ye hu so yo medical echia too much GH tiefo ni ahwefo nyina na edikan na medinchia ma wakua yasem but near me medical na mpese me a little correction wo review ni mu no na wo ka se omo
abe hide down. Well, Oma me hide down you. No me yede. Oma be asase, omu penny na asase. Wa asase na nkasa. And I see chairman hall mienu. Okay. And esi so. Ya plaster ho. And omuti. Omo rent e wo mo asase. Maybe Oma ko hire a different place. Okay. Just wo mudi nsem money ne e wa ha no na se ye be hwehwe Oma. No me dwane akọ. Na so omo hide out no no a omo dwane e de kokoshe ho no. Okay. Eno e ho no mo de no na may I say Oma renting, but baby asem na kasa ni see ye ne pa ne de. E yo mo boss. If you are just a company house. Okay. Yeah, chile mo I say company. Company. And the company house no I say o pay juma na ye bisa yeah like yeah they are not to accommodation na juju so ye ma accommodation. Sister, you will do her. Okay, back to your question you asked no. Maybe who they say one say ya utu kwan ko Amanonia. Udu kronimo, especially US, ni Germany, ni other countries, you say UK. Ura a kronimo. First thing now we do airport hono na wo fa machines ni mo ansa na ye check your passport ni we ura kronimo. Wo information ni bibia ayeden. Ewo ho. Okay. There is a tracker on you. Okay. And ya wo be ye bia no. Ayeden. Show e wo mo ha omuhu a chese bibia wo be try say wo ye bia no ye be hu enti say wo di boni bi e wo kroni mu a e very easily say omo be ye de on be locate wo baby a wo bia enti sanka Ghana ye timi aban ye be stress enko aban e betimi aye bibi say ama Ghana chese ho bia ba oman ni ma mini ye nim say enyo mu nyina na fa airport de ba de but baby biara obi fa ho bia fi de bewura oman mu de there are borders a omo be fa and some omo aba bewura ye my Ghana enti I think say so mutimi di sa the American hu juma borders bia that kind of machines ne be wa anke be boa okay e be boa pa se ne be ya so obi di bone a ana say BBC na ye hwehwe nipa na entempa no ye betimi a relocate nipa no very simple eno efi hono ma ye ntimi nka say your friend is saying ahoho na eba oman yi mu no omo nsem money die enti no ye mo mma ye man mu ye ntimi nka sa ye te ha Ghana 40 memfo ye aka say ye tu kwan okay ye kan African countries a epe akwentuo pa Ghana for ye kan hu bi no correct. Yeah, major they say even though with our good names, name na ye work, say Ghana for ye good. There are still sport ones that say Ghana dino. Okay. Amanoni and I say am mindful froso. Until there is no way I say nunti. Yeah, ma ahoho and my memu because omo be say near ma omo be kungun crofo. Bear it in mind say ahoho na e ba Ghana memu no be brace wo ha e ba be boa Ghana for no. Okay. Bebre o ha eba nso beboa Ghana man aside say bebre ni di nsemmone no ebi nso beboa o man no esan boa yen ankasa Ghana for na omo ye nipa papa enye omo nyina na ye nipa bone nti se ye si ye di eche say ye sake anase ye reject all foreigners in this country we will lose certain things. Okay. We will lose valuable things ebe boa o man no nti no de ye ntimi nye but I think say the only one solution I mean me feel say nke betimi aboa e de amedi kan boss no aha e na afen so dia ye betimi aye bibia se Ghana bibia na ye de ato aban no so enya aban kwa na say ye bibia ma ye okay that is what we always have to put it in mind enya aban kwa na say ye bibia ma Ghana for oye ma ye but woni obi eti area na woni say nipa na ye hoho wo hu say wo ye oti onye Ghana ni eno ne saa no what to say niam bi ekoso wo man ni mu sesi a eno be hu ne ye say foreigner bia ye say foreigner bia ye say ese say modi mani eye den etoko anamoma mani da especially when you start sensing something strange about the person who ni adwuma bia oye adwumadin bia na say adwuma papa company bia oye adwuma wo ensu de bia no ne hoto no wo ni sika wo di a chese wo chile
such people no mumma say mumma wani eye den eda ho eno saa no ma bo modin ayi impenifu aso asutire ebia di kro bia na se wo hin bi o kro ma na assemblyman bi na modikan yi na asutire so ebia mi wo ho bi oti ewie mu ha na so oti mi fie na mi hu djuma portin a oye den wodi enso ene obo se ho we ba ne nchen na okode bi o one place enso bibia eye den totin ma no nti me nti nie ma bia se na me be ka kiro na ehwehwemu bi wo ho a yenye na se bibi wo ho a enye na nipa ne ya yetimi esi amo kwan tem ansa na de nsem aye den aba Jo na wudi a ekoso na nsen a chese ubehunu na yakunwe ubehunu ya yese ubehunu yese ekoso enso yente se bia mpanifo sore anase yate wo ma no kasa empo ewo wo memu could it be say the ekoso no emfo wo mu anu ntina wo mo nkasa na ana they are taking measures behind anu ntina yenhu wo mo because kaswa issue yi eba ye yate esusu ye hu de mpanifo bi ba bonten bebe kan ya na se measures a wo mu puti in place the basis and ma bi say ano ekwan is it like say mpanifo no ebubu wo ma sunu nia ebu enoma ekoso ewo ye mayi mu ana me so bi ka say ye mpanifo ana se Ghana mpanifo a ye wo ha say ni ekoso wo man ni mo nte ya na so munima na nipa kro no wo ye trofo because the America say is we have social media. They say everything is on social media. Sure. Even their own businesses are through social media. And sana according to obebe mu say so mu committee nipa na o makwa committee. So if they should sit down there and tell us said ye cost wo me mo nte ye pa dia enya na medi o ho ya pa medi aban ni mpanifo ho ya pa na chese omu nim ne e koso but e bia no omu nim kwan o mefa so asi ne e koso na no e kwan ya dia enya na eno so mi ni e bia na ideas of I mean putting measures in place no eno omu nim okay and also any omu ni mo de omu meka kire Ghana for bebre wo school for wo mo na say omu hom so ba ko school edu e kire de and so there are still Ghanaians citizens anybody akra ministers ni penifo na etesoro ho no they are privileged to be there but that doesn't mean say they are so superior now say they are greater than some of the citizens. There are some of the citizens kwampo enko school dan so omadwimu kra eda ho ewo fa ewo more creative and better things than penifo no motesoro ho no omate pa but omo train unim Ghana for yesu man train omo train say ebeba be ka omo ankasa omo hu nipa ne obehu beti krom ha omo se ne krom ha be e on ne boy ne thank you na ren and to say enka omo abusuani ne de enya de omo ye ready so omo be ye hu na sanu mo ye de bobra na se ye de bo wo man no man ye se eji se bibi nka obi a wo ben wansa no wo hu se wo be ye bibi aboa eye timemfo because ye nim se ka timemfo ena eto aba anase edu wom kokomoti kokotintin epetumi no ede emamo enti mo twen se bibi nka mabusu ansa na ma boa ye bibi dia ene na hu nya se edu se wom so petumi na ye timemfo ne boa wo mo ana we ye say bia ye politics ba asem no na aba enti wo say e ka omadwuma ye ho sure we niema we nu mu nyina ka omadwuma ho ase ye na ya form wo adwuma mu omo nne omo ho saa okay ye be say ye maga na mpenifo ehu say mo nne mo ho saa okay yen citizens Ghana timemfo no ye na yate ye company e na ya employ mo say mo mehwe company ne so maye enti mo dwuma di asese mo di no mo nim pa say niema bi 1 2 3 4 5 6 ye medwuma asese mi di nti na ye de mi be si ekonwa isu say mi nye MP ana assemblyman ana say minister ana say president ana say vice president enti say wo ye bi na wo je bi an say wo nye wadwuma yi ana say wo nim wadwuma wo ye okay do you understand enti na say mo hu say we have employed them to do our work for us and I say to do things that we expect from them okay so they have to do their work they have to do and yes idea ebeto mribi na abato na je omo to mo parliament
for ne kwa kotena parliament wa no mo onka so mato aba na timemfo pass e beto amamo na niema basa ni tragedies ni niema ehu nyansefo bi ko so wo man na montimi sorry nyina mo na so as impenifu a mudi oman nanimu ekoko ne de ene na che se munye ready se mo be ye impenifu na ye leaders enti ne beto mri bia ye be ma mo nko amato maba na Ghana for ya kana se ne ye de yensache dem refem ni ye hwe ne amoye queen better wasi pa ebebre na bra che se ye amanebo bi ba ya na ye te sa ensem no ye to anamo ai kokopie mu ewo ye wo hene na wo ehonom no agi wo no so na nudisem efa ensem no ho a che se ye nua queen ya na che se kokodi se adwuma yi ede emaye na abusuafo man kotie ohene ne nsem a wode etu edwa no embra ne ye ba ya toa ye nkomodidie no eso 4 years ni akola yes Monday ya ye da sorry ya yes akola ketua 4 years na nhwehwemu kire se Benin fo bi na edi sa adwuma no me pacho eden pa na owoka fasa sa asemu eye no kra se si wo wasase yi so no kra so ma sa se so nya minima fa woni se wo fie na akwana wa film no ni papa ono frame no chere say ni bana kan be aka be bi ntino o say mepe be amona o say ni bana just say you then you see you so light electricity and a chill a shocking bana ni bana we so okay ndio ba me hu bi atofotie on chen be bi na o see ni bana ana ya na do fa ntino ntwen ya anti call the anti ade chen ya na no musamba me chese awu nana yese wo ne fa ye ne kan say light na chi ye ba no nye light nanso e Benin fu bi a ma betre ye putin wa na mu disa na maboni no mo na mukum ba na so ya so me no so na be hwe ntimi ankasa etuma na mo ko e iko hwe ni amuya a sebi sem fata na sebi o mina na mti fie obi a beto anasase o dia rent obi nipa na suban no memenim kuma anso abahobo ni obi a ye frafra ntimi insuspect say as one see we say na oye nti asemni si yan say yan say nyama mo de bibu mo dem wo de nyezi indro ni nyama obi ko ya tinu asetuebu father si ni oni atinu asetuebu ni susu asetuebu amuhu sunsun ni wo so ni pani gina to ani any amount for pictures ya ma chichiri ni padi atutuebu na se de ye hu osini mu ni ekeka ho no enye sini keke real pa etasi pa real pa sa benefit ni real pa ya chichi ni passet wo any the pictures na ma ko sa chiro mu din na de ahye tuemu ani pani to be people da be ni mu ye o sa se CD mu de pa se bia mi hu se we mu di sa asi ni mu ganka ebia ebe ya mkuma for the dimbana sense because no mu ye ndie mas ya so fenta ya kuma tia so ka hu aha kum aha obia yes akra na edi hu aba beto ekroman for ne so first one ya bra oban for be fan dropping taxi driver umkokun am robbers free ya sin second one obi abawo obi sikan o kuma third one ya sanku small boy omudi ko ni edro schedule ntefa se obi kwa ba mi kuma no still no obi suru there's kind of fear in this community because nfanti se bia ya se we ochina we ada just ni poni kwa ba uche kwa business ni mani kwa ko sa pepe so wo say wo a wo yo hene kra wo teso no kra wo nya wadwuma yie enti na ne ma bi ni ahunto nti masire se information bi obi a wo a wo be obi ono se ni pani se no okoba wonim ni oye investigation fa no hu se ni pa we no koba no e bia adwuma se no oye
Men first me dis me down obi tili kwano kwano ba u ko radio kwa check ni am woni dem. Embo boy e bia for yam na ese bia se le ko so on. Nti e tie feel be ne aho. So tisa BBC answer. Before bia wo be come asem bia kire. Yes na ya too late. Enye o se obi be tena wo fi won mo de bi oni nipa no e fi kakra mo ni tani pan o bia wo kwa na bo no bo o bi se wo be tia wo. No that kind of nemo na kan e bo pa na enkrofo bi sa akra ne krampo no to da wo hu se nipa ahodo e ba ne nchen nti nipa bi sa akra atini e prompt to se wo hwehwe ade na SMS ene obe hu se we abe paakeka ana se ene obe hu se we aba be raho na okọ we be raho na okọ bi o me sure se nipa bi sa ya chichi nipa hye ayi mu de ba omis nkrofo ne ba ho e na omo be ye omo nkochia nkrofo ne wokuro mu emeye nti no there is a possibility say we be suspect say bibi e koso e say wo check enti na maybe say Benin fo no mo nsa aka omo Benin fo no di bakwechi sa mkrofo yin mkrofo no mudi bakwechi sa mo mkochi ni baba but every say fe na omo current affairs no current affairs bi wo my outside on na chese mudi bonu wa no mo kote on ntini alam ni bro ye no ona mo ko share on ntino omo boys no ti hit no omo yeso bakochi omo mo no if you run say ompini esi man oba ni wo no so ompini eye efiera oyega ni oso wo mpene ma muka ni a oma ye e kire no osi ompini ntem e ma bol ko fa bagdo mani dwane ye microphone bi ne tisa e ko chin watachi atachi there you oyega na mamba pa na onim se ne ekoso wo se won kire nti o ti sa akola 4 years ye kunu no kra obatan anka ne kra bia no misu okamu ni fa ni sai elisa le do misu kan na asia bia mu ko ye bia mu very scared omo Jesus nti me bia woni mi patrim enti maame no mu yes asa ne na se mo che nka se mo che maame enso ka nkofo ne ho e unsa asem na ko esi na ko police asem nti police no was on take on ankasa investigations na complainant nso una was ko ka wan sem yi se bia asem asu bi ne emisi we ne kan we ma asem bi si no se na police nso ba tuna ye shimu na mo ko chini pa mimi se no se mbo ajin se mbo ko chini ga babu mo we ko fe yes on babu se bia den tin ko fa ye si no wo fa ye si nti babu nti mari police ni se wo se ankle ni mo we ni ka ko na tin kan che police for no mo ko fa ba no ko de se ye fa oba no na ye beda wase ebusua ya asemo Ghana ya na yesi ye pe ye friend sen hwehwe ni mu na de huhia se ye no Ghana ye nye de huhia momu na ye sori aye ye hwe se maame oba time mu a obi ye ku ne ba na yetimi abeka cha se obi otu fie ye tenant o san ye hoho onye Ghana ni ekumu yonko Ghana ni eba 4 years on innocent child a woni mo hwe enso ni nyina empusu ne kura che se wo kaka so na abusua asem no details no ye bekọ abusua ho na omo no mbema ye details ne papa na watimi etie ne yie na abusua for ye ohene na wo ho nsusu no ne nsem a wodi atu edwa eno no kwen utie ohene ensem yi a na chese hu behia se wokoye ohene ewo krom wo no mo a obi ba beto wasase a e wo sa wodwin hu mienu ana se o hwe ne pane ne background dwumedi ode asase ne be ya nsana wama ne kwan ama na ato asase na na enu de enke se nko ho ye pa okay sanse se utu kwan ko obi man so a eye amanone yi no ans amanone kro ni so European countries ni bi before ansana a foreigner ye be ma wakwenya se utimi to fie wo ho ana asase wo ho no na wadi be years bi wo ho no ma ye check wo background any wo profile mu a wunye criminal ana se wunya criminal offense bi ada
ansa na ya ma osa akwenya no enso me I say Ghana ha say who be do oman mu ha even 2 months pe wo ska crowd that day wo ska wo ye tuti to asa asase na mu na ngasa ya ye timamfo na ye to kra wi a na ya san ya to ama obi na de bia ye ku asase ho na land garden fo ni susu ne na mu di omon kwase asem bia ne omon se hu ewo asase no so enti na si den na foreigner ba na okuta sika kese a obi mam asase ra ne ntoma no wo ba enne na okuta sika o ne se ne mfa omon ho kra se asase ne ba me saprato wo eno kra na obepre ne ho aton ama no say onimu se nipa ne foreigner you see the problem okresika oba ye nche dia wa ba oman mu dia na so na Ghana ni ba na obeto oyiso you na ye na ne wo ka oman mu has system wa ye no net system you know system ya ye corona ba ye corona ma ye cra still system ne mu aye de so to ade cra ye nto wakoye na ne ye oma ya mo so foreigner eba wonu onya sa abre ne meka se ntia no ntino wakoye foreigner kwa de o say ye any asase no wato ma company gro beto ma dipa na ye ne kwan so enye ne kwan so kra ba ku se asase mwe no aban sheden to the 9 si ho no mo se obesesa sa ade we there was a time we care about rent control we say 2 years allowance ne 1 year allowance no too much into no want to the highest should be 4 years ni oti unwa patwa if you ra for the beku social media ma say wo to ne blog ne ne cement na aban gina he obi 5 years because can years no na emesa person wo kwa store akọ haya de aye adwuma na won sa akọ wa no keke say nya 5 years ana 10 years a wunya store no there is no way obenya store no ta niema we nyina ye niema ankasa say ye wo mu committee pa wo wa se so mu di omu dwuma so obekọ office no obi nan da table so wo chat hwe ayi e friend say movies b𝓿sh ne masa enye no na ye employ set na ta office ho na ye and so they would never do their work edu go so men so na aman ni so ntia mo ko so na ye first people on ba complain on social media ni your friend is saying on go protest any strike ahodo o ti ase sa ne ma we nyina wo ho ese so o mo ye ehwehwe sa ne ma edi yie eto yie ansa na foreigner beba krom ha obenya akwenya say oto asase esi dan si so tena mu no they should give the person as I say emrebem na ye hwehwe nipa ne portfolio mu anasa ni profile mu say wo be wonya criminal anasa wo ba o man ni mu criminal ayi bi am ye hwe ne ye ne nantie mu bebi a wo sorry a wo ko ne kasem ne bibia ne ho krojen ansa na ye bibi say aman so no me aye say Ghana asase tonfo ne ahemfo no de bebre na nye ready so omo be ya sa sika e na omo pe de ahye omo boto na se sika me kro omo nyampo na ko omo de ye putudwuma e wo omo potem na so omo memu anka enye me ya ba ku say omo je aye omo ta so ne ne de masle queens ne omo ka sister Slane kra na enye me ya say queens na ka ho sa say bidin queen queen fin ya kwa ko sha eni bravo so many abre na me ka say Slane no nya me ya say queen na ye dia so na ye bidin say me utie za na atiku obi asore otu ni di queen ni bi but I say me di na Esther nti me wo ye dem ye queen the ote ase enti no se ahemfo no so no yesre yenim so omadwin mu da ho na omunim mpeninsem ne history ansa na obeye ohen no enso wonim abakwasem krona yedi wusi ohen wo so no wonim kroni ho abakwasem wonim se ne ampenifu edi kan betena aso no de omo ye omatimi pagya kroni si ho ma kroni da so tena ho wo ho ama wo abeto so aye ma wo enti eno na yedi wo besi so a what we expect in say brana betua their own penny for no the right things they did, you know, you have to come and continue. The wrongs they did, you know, you come and wipe them with good things.
enti no se mo ba na ye de mu si ohen na ye mfa mo mesi ohen ne keke se mo me mama ben so na no da bi o mo so mu odwumadi ese se mo ba na mo bedi mo dwuma oba na chese apart from say someone ne ye tete ne ne ye hu ye na chese ye te say even although say after so nkomunya abrantie ba ko Benin guy ba ko ache no krampo nko dru wo fie onum no ya obi a na wo fie onum na say de o hwefie no onum mami a hide out honum fiera no wo kache o mo say ami obi ani wonum like o prevent wo mo say wo mo enko onum na say bonifosem ekoso nyoma ekọ a che say enkoyi na say at least so when we say obi aba empenifo aba wo mo yin hwehwemu abebedu wa kono so say oh ya te say ni ye baba be yin hwehwemu a enye ye nkwampo na wase ye makwan na hwehwemu no koso onim pa say nana kra na suma na boys ba ho wa fa buo ni kra ma nana no ya ma yi timamfo ana say nipa kra ye ku ne ba ne kra na nim say ya bonifosem bi akoso o de say wuji di say enye wo mo mpo na ye ya de makwan mpo na hwehwemu nkoso no mo so okay ye ba ye no ye bia ye omo kire ye no ye kwa hwehwe ye hwi ni wonu na wotimi prevent no maame no could it be say oka wo mo no mo di dwuma na na oh me there according to the whole story no utimi say maame no oka is either say on ka hu no ni omo di dwuma no inside na o protect wo but ebi omo nya sika bi omo bra ni bi onya ne share bi wo ena ebi omo ye duro no so nti ebi a maame no ebi kura pa na odi ni kuna ma omo ma achete ni kuna ma no okay e ma ekoyie ma no okay o control ni kuna no control fie okay ma ebi a odi na dwuma sem akomo omo ma ebi a na ne market ekoso okọ dwuma ye to na ade esa na eduro bi omo ya aboa ni nti ene se mo be che omo akona me dura se pa de ene me nye nti ene obeko but enye se enye ne kwan so se wo yetimani mu pa na wo hoho aba wo man mu na waba bedi boni se na wo hene to de bia na me see Old Testament yi emra no anka se da so wo ko pa is that say New Testament emra no abese san mra ni nyina ma even a modern emra no so so kra nche da mwa ampo san se enka tete pa wo hene ba suma se ye me from la o ma wo bi nwura wo de amonso wo kan ebi wo kra tade a wo sha kra o te ye no kra bo we bie po na to so wo mu nwrem wonso san hu po na suma ne mrantie so o mu meche ahoho ma betena na sa so edi nse enyamra sem eku obi akola innocent 5 years akola na wo se me ma mu nwrem mutimi utantini tiam so o mu pese o mu mechi mu o ntimu eye beyi na wo wani ase anase ye usuban anase esuesu ana ye hwehwe nim debi enti mimi na me ka se sa ma me ni pa de so mo meche no ansa emfa na nko police station ko yi na no a na ye se a police for no mo adwuma na investigation na mo ye o CID for o mo NCP enye adwuma na mo ye na eye abrantie na wo mo ensa eso ni mu no ogitu mu ese dwuma wo mo edie ogitu mu se de ekoso na ya de wo mo eye wo mo ne ono na omukun akwala no ogitu mu sister usi so a wani fia ma me wo o ma me wo wa wani fia pa nti so ampa se we hu kronfo aya chi na waka se me na bia ye na ko mo de me ana se nti na bia we hu bi da ebi no mo kan ahochire nti na ma me kwa ye chi ni fiti ase a on ka se me na me fire threat ne eburo ne be mu ansa no be ka se mu fa nche me and me na fire ba bibi nti na me ye de me fire what me na America na say ye chi no osi ono ye new person woni mu hwe o ye fufuro kra ye de na ya enko into the campaign to ono no kra no o nche da ni mu hwe asemo ena no ni mu hwe ne kra no ka no de ye hyi kra ye ebufu ati akoma no kra so wonti twi ono so a onte brofo ade Benin kasa which is French it is say enya obi a ote French a one ne baba be kasa enya de so wo be ka bibia kire mo ena enye so wo be ka bibia asem wo ka ni nyina je se anya wonjira mo ya ni dente ene police phone no so mo nte hwe ne na ente na say ase mumu a one obi o kasa kasa no ye osan o se ugina hwe
Sit them cry. And the why confused. So what's here? Now papa yi akola papa bo modern perform or be a onim so te French na kakra ye kofa ne ba. Abosifo ne say onimu no. Enti na okofa ode na ba enti e bia obisa boy na asem ne kra dia boy ne nkan ye kra no be ka se o ka se ono no ye na ye de asem na ato ne so mo e bi kra na onimu ho hwe enti no nko pe obi fufro mra me wa so pe obi o te French oba ye besa aba ensem no eso na ebusuafo ta wo hwe yen a monko so na mon share video no mon share emfama afufro na wo mon so comment no engusua embra na se de ye ka no ya abofra no a chese ne de wato na nanom ewanse do na eja enso so ene no etwetwe nkomomo no so de nsem bi atudwa ne de nurse fo bi ne chese nkofo bi dan na die wo hospital bi no abusuafo ni nyina ewo man kotie eja no so enum asem no embra ne ba ye beto aso na Saturday the 10th of this month here ajuma muni container see mobile money na me return phones and afi home accessories nti be 10 minutes and sana that incident from this if you about fear be issue of fridge nti soon me na kwan so ma be soon so me manage steps here wa ya then kola mi sna kola we ko me do na wo mo do so kola bi ofia mo di agro we did an opa no nza kola de we did na agro no aso ni bi nti no ma na me say B𝓿sh maybe ojo umedidi ano si o di agro mo do wrong side sabi na we na baba iti ai ngai one medidi a me ko me ba no se na me no ti yin na me say me kan amana ide aba bi na no fi no eso sabi se ya uma be 10 minutes per hour we be 10 minutes per hour ti an say o for da the new for guys na lokoju amba light atikoju ama ide o light here ama o pre nyame mbe me shatale me shampabwa na me di america me bisa we na da pa yin femi me di america so ko ma we position you on at times you are that to be able let me say the simple view you na o we fa to be a chance to do about that time on so no mo dey able na bo ni for boys and oh one yeah and I say ma edije and see kola me ban e wu no he still me answer na da na bi no mutini da fra wona be mo nche be bia kola ne da eno do mo mutini me answer see the training wa ni che say obe wu na ko na me wo so che we dan so me be na ba ni cha kwa so ni na light cable 1.5 size 1.5 yeah na tia no to na da me ba ni se ni se ko yeah dimena ni se me na me shampoo wa ni shaka wa ni na butu cable e fi me ba se it's a bullet bi na me say she a bullet ni de o ko be na mi de me kan ti ben bu fi o se o ti de no me kwa wada no be so me no se me compare taxi do ase na me ba ko not me the taxi ni so na ase ti brano au bo pitira no ko jame abi me ba to card ni me ka gidi me brai ya ka iso ni infamo ni be infamo te da me bebe na nko yes like na cho infamo because no ti me do and speak you on some hospital ko no de no kwede ko no moje na message for no one no mom en papa me afa abla so ni say na no na afo no say there you o me am pakra number o mo se me fanen to form floor hosa ni fanen to one na de abla no to for na me do aba na na nto
Madam, let's spend in all instrument. You saw, don't say. It's not, yeah, it's not instrument able. I mean, you say, yeah, I say, breathing of it. That time, no, That's on for it. With Jim back. I got to move back. And they took you from a woman. I'm used to the answer to the area. Never, oh, no, Madam Nash, next thing say, next say, how would you? On the next thing you know, I request to say, I'm going oxygen. I'm oxygen. I'm a son of that oxygen, you will say. I will say, being your Madam, I requested, don't say that doctorate terms, you said I know, I requested before. Also, being your third one, you say the same thing. Nti madam no edna me ba no at least go action ya no onye sign me say baby oga say oh your son is lifeless na say how come nti na me ba na shaka na me peja na kola ne na ba na me ko ya okay me ba na ni say madam kola no work am black no cry there ayira na say once waka say lifeless ni there next is no work obi akwan share carry so we say next na bia na so be sha the patient be word obi aye she fear parenting dey o Folks, them all. Yeah, you see. Say, so much mean I'm rare a sharp and Madam request him in ya because I'm a pump from a woman. I've been start to say, she say, oxygen, the man more than say, come on, the pump will be back. Yeah, me brano me na me kan shaka le bre ya o go be so in the shaka le san kwan se se ni de ti aka is so as which is almost so for an audio the audio one can pass on mo de mo da mo me ma di this is the agenda the original so na ka so but of whom I'm Missionica, and bottom and Shakaya. I was covering the Gashan size. I should be sure. I'm sure you may do some. Thank you. So, finishing after me. I'm talking is number 3. She turned back in the right. Say, anything, let's see, because I'm in there with you. Anything else? Nti refrain no na me ba fi na yes ko hwe table na ti no ba na so ma ni na me sha ka chempa ba so ke na table ni life power ni cable power ni cable na yes e ku ba no se power wo mu kura enye power na eku me ba no antemu afo asori ayeko who am a banner call. You name me banny be and send me banner here. When I call like I said, but if say I call timid, but when any source. Very near a mission door. Then an amuni. Sorry, be a musician. Now, Papa, and then Papa. Maybe because funny media that cable not so is that particular na nke on na ho say that cable no na ni sema because na mo feed do na feed ma shop obi na shopping obi na ka to use na shopping na use na ma say ma feed no kan ma da bo so feed how much more say enye into ba mo ba mai na me omo mo nim de omo nim di me pese me ka sa ko ma ye but when any source very near a mission door. Then an amunye. The school, sorry, be a musician. Cinema can say ever since cinema make quite man there 1 year 2 months. Ne mami jani ni mami e jani ma wo ko say do me worry no. Hey I say international. Na wo yes. Nchakasaka sabae no me ja ko anu mami. Na ba be ma honestly me ntimi enye nti uba mo ba man na me omo mo nim de omo nim. Di me pese me kasa ko ma ye interview ye ko wa.
na me bɔ ne pamper bi nti me ba no ɔyɛ obi a strong yare de yare ɔyare bi da hospital me de no call ye ani do kofi on se me dan do se me tell grandma me baby on se me dan pharmacy ba bi say health insurance owu ye ko na me be say me no maybe because money maybe yare ba ke bo no se me please let the ticket go na nke on na ho say that cable no any say ma because them of fridge go na fridge ma shop obi na shopping obi na ka to obi use na shopping na use na ma say ma fridge no can be ma da go so abosi go how much more say cable a enye say ayo ano ka kem na pili enye say bia enye say isolated one isolating it also mu ka me ba na ba pe ni me ba ni bia no yes me ba enye cable ku na it's a good opportunity because you nam function no go inside you can move from let me touch them and me from go akola nenu nya na eda na me say obenya here na me touch them and me you that to go function with you the other one my maybe I say yeah BC they go say like say the friend say like ana mo ko kan sana me dem say yeah nti owu na me ba me check me say you na me want to be sharp stand so say no essentially and the offer abonero me ba permission police when police too much on too much on okay me say when police station that night no dey when me fa kola no and see ya na the chin no one that then was in say body in the class kitchen for that is one way nti some no me ban it no me ti ase ya ade chin no go to bus am so no go do ban no dey me hwe na ni go be ni ma you feel me no ku wan kasa we na mo de na beto afi na me say adansi for ana pictures wo I say me say adansi for I'm ready to try pictures so go film me say nti you na dey kata so no dey run kata fa na happy ba na eba hey ebusia nsem sisi o yo papa ti aso na yen nti na ehu ba na eba nti you pay say we an kan dey no to kan ni fa person am dey the police was on measure senior airport no family science on the wa enya say you like say be admisible and almost send them some them investigation measure senior be a light action so who pay for you ba ana mo ba so ka me say like you be a balance mark be any sense of akoso ke we amani say machine amasa the body flexible and you're ready to say be why na police from the farm no cry no o dem person the farm me tan the bandage na ho before I see also me ban so much you like touching I say you know fresh as I mentioned also me say at least flesh is still yes into me the anyam kwa na mo going to down interview other TV media for other media to say light no light the come ban enti wuji tum say nya light na ku bai na chese benifo asem yi eno so fi hi na ba mu panse na wo hu say nya light enti benifo no na ye no koya na light oda ho na cable ne da ne sem na four guys benifo four e no mukuta ne ka so mukuta ndia na ba e je nya kwala no at least let me save in Pokuase life next now let me save na some then you timi ko fa na yes me call me na me barefoot na me go to ade no that is say bia no me bia no ka abo epia yes ana say me be boy no ka abo that time be ma bia ni won tin ka mo ame na aya na mo ta ade mo ame nka me ba me bia me comment e do che mo tie ewie mu ha ya no ba bia incident ni see ho ana mo te incident ni see ho ana mo te oh ana afi secondary dey tia ye ni say suspect your mono me free hospital one no so akla na e mo move bi na ko kama one dey say o mo for we need for okay no
fa ko meaning say no no me ba na so mu dan. Anya sɛ wonnim baabi ɔmo kɔɔyɛ na mmom nhwehwɛmu ne allegation a yɛn ne ɛyi kyerɛ sɛ ebi kɔhwehwɛ ɔmo ɛma kyerɛ sɛ ɔmo adwane koraa baako na yɛtumi akye ɔmo akye no baa na ɛkɔ abɔ ne baa nnwuma na nkɔfo bɛtu ase yi sɛ baa ɔmo ni hɔ no nti akɔyɛ sɛ ɛbaa saa no awosoɔ asi Nina girl bi so no say akla no e wodan no asa say e fan say ya asante me beka yesa no ko say ati ese no so say akla no wodan ni nti ma area boys no ko bu dan ni omo dan ni ko bu dan nti e ko ni hu say be amabosum esisi wa emoja etwa ni nyema dan ni tu ni nyina the same thing abosum ne yo mo twitwa ameno ntonchen ni acho me no full name I make a dash and bosom back on mode. Now I say, ya true full name. You say pictures or videos or a behind pa full name. Full name. Asha Bosumano. I make a damn your Monday born. No balance your Monday born. I'm sure Asha Bosumano and a warning. Don't tell me you're suspecting. Ama. As a more. It's about say who and and then question say I'm the good and saying is number the organization the seller person that believe not that I don't I could place for you I say I'm the video take pictures I'm b𝓿sh yeah sana say dia sibrowa o ma take it the man see the one dem na ba ko you come as am as you kada ga no so I say I see the need for me ya for next time be on I see no order nti mo pa me de enko ni no boys na gadai ana me ka order man ko bi de mo gadai na ye wa ase a na se mo komba mo ma peche na se de odam yi e de mo tutu nso ni according to mo mo ko e na mo ko to woman lady so woman no mo woman ni se woman no ho ma bo ma nkasa no se obi ani o mo nko na se e da se mo ni boni o ma di ni ti no ama ko bula lam se obi abo mo ni o na se e na no o mo mo di mo light na se o ti mo se ma me ne pra as o protect you mo and on your connection bi me hu ni se me hu no ana boys no bu po then pan don boom no ti an chere na se o ma bi window se next door hon yo wan se mu dem ka se ba se boys na spread door down hon gidi o mo ko we fa and yo mo chi mi no fa si su mo atete mo to na mo nya no a chere I don't know by any de on by na oni to ya cho for Sunday on dem side de e kan ka I will hire the yes I am dem sa ka na fine ana fear before about I'm saying fun na PlayStation so the next time that I come ana ya ko ni bi kan ko wana suma no o si onu oba han cheye say no say ni udu police station the panic oba han cheye nti and any 3 days no yes me make your statement ana me ba no be ko case so make your statement e dey shock of me no no so ko your statement ana dey say dem say that no dem nti kasa dia na onti bobo nti say amu say no be ya be na be kasa my brothers no ba ku ma mo ton pa bo kan so mo dey ko be ni ade no say no not a friend no say dem so da bi want me more no make them interrogate maybe ana akokan you now say maybe ade ni I na do that for idea person dey do you want to be interrogate yeah then let us yes sana ki asi play million na me ko ko dia that friends kasa now it me evangelist so look the first mo so am ko na lady woman do almost lady do on not a friend kasa you can no akwa see the news and ba no mo so mo share guy mistake the NY friend no say you do of course was na ko police na we na ko o sa na we ni the police in term o waste time was I no also yes no so because it be na
They won't send a light. My body relaxes in there. Muslim no we Muslim Asante Nkrebo I looked at it and say, I said, I like not for this work. We're not functional. It's like me say, oh, sign enough for them, but without it's a no idea. Not for living at the I'm for patient of I'm bound for you. I'm okay, so you're in your now, my brothers, we say, once you're missing in I know fresh in the crowd man so anyway na it's if you're in the different brothers so the mom okay so about to see about it new report on the na me bisaw muko hu say ya tro wudi ni your friend is okay o si nipa no on kasa o to on titwi ni bibia ntia fi na mo ba interrogating with obi o te French enti no na chese ato na mo hu nipa akra edin ni ko ye ana se wo mo na tro edin ni ko che nipa no wo me ho area no madam ni na akola ni maame wa one na kasa wa frɛ no one ne ami no ka che ni yesi den na ono so ono de ne na me na kasa ona efre ni ona efre na dia maame tiwe ono ne ni abre afei na ne ni abre oh that be the one no the one na incident ni see say akola na free mo no ana me kan na oba abetin oba sa na me stop say one in by because of akola no ye hu de ko na tin bia say on tia around yeah lorry free and I'm over so by na me say asafo free just I open for maybe I on because live we crowd by on by you so no open to share I just say I'm on the on no baby one in case information that man and I remember I listen that's no about it see hey Arre'ted papa nanti omanya dane da ye ni egu aya da chese yetu kwankwa manwodo so ye pese ye nsoso ye tese wo mo enti sei na amanwodo so na amanone wo mo etriti wo mo ayaresabia bia ya yesa ya bia ne sei ena omo ye honom ene Ghana ye nsoso ye nyoma bi wo honom ye ka echi pa o ye ka echi ewo enyoma bi emu na queen yes papa yin samwa wodi aguhwe me de chese me tie ye kwampo de chese mabutumpo se wotimi di nkoko pie mu ewo amasaman hospital na empampo ni wonom a wodi akwada no beto so emergency a chese se nurse ni o doctor ni busa for oxygen yes ye bi ni wo ye busa for adewe yes ye ni bi ye busa for we yes ye ni bi ami fa me phone into one na omanya chese ya hu bamba na se ya pomuden all this while no ya wa pomuden minister wo hwe apomuden sam eso na papa edem pa chese enkrofo mo hwe apomuden sam so mo hwe se chese ya pomuden ho nyoma ya hospitals no ebe nya equipment ni enyina nti se amano na ye hwe wo ma shom dane ya sore ni ya tu plane hwi ya ho dodo ye ya ne akọ amano ne enti ye die ya enya na ebi ye die ya na chese a nurse fo nurse ni nso so on share ye uniform po na chese debi say na ya rehwe bia no like say na ye kura no government hospital enya private impo enya private government pa mo see ye nurses ye nhye nurse atade na say ye the emergency sister emergency pa kola chese wo ye de na ba ne kon ni ti da ne kon wachi a wo ogu aba mo ntimi enya empa amfa akola na ntosupo oda form ho no mo mfa niema mbra equipment a mo de betimi a help out on so I know so I accept achese papa na egu frama egu ni musa ono so ayem hihie nti wenya na onim se sankanya ayem hihie na papa yi wo ma kan frama ohugu ni bai mu afiti amasam efie afiama edikodu amasama etuaso no san tuaso anga odi sen kasa ahode no benya wonya but ayem hihie bantan ayem hihie akola na oye 1 year 2 months ane mami ja ne ma no wono ana ebo akola yi pampers eye ni bibia
imagine na yebe for say wo ba wo friend say bra ye kwadwo bedidi o se da me di agro so yes ye kan akola yi nya akola na nko yes a che ne papa friend na no dre mi ka daddy o se me mra maba na ni so o se pa and so that very day no o friend invite say so ko na steps so o sa kwadwo na de na ati wo enye hwe echire o friend ohun se nkola ni nyina akogu omu di agro kwadwo me didi be pie ja o se da me ba me di agro ya wo bibi egu na nusu say ya chimchim na adu now within 10 minutes me ko yi ade o fridge ma ba me ba ya say me ba da echire wa yam hihye ma tam na de na ba hospital because me nim say me friend ambulance say ambulance emra sister Ghana hospitals ambulance ba ko ma ko no na do wo ye adwuma pa ye de no de meda na se wo ye adwuma mani so akwamu mani so papa because me ya wonana enti mani so na mum akakakra hospitals what Ghana has here, especially what they say private hospitals ne government hospitals no ta ambulance 11 bi na ye de asisi wo no enye hwe o at least hospitals be enya at least 3 ambulance and ese so omunya. Secondly, menya nti yes say obi bi wu ana say emergency bi na free ambulance ye bisa sika for 100 cedis ansa na ya ba nunti bibi si wo ofia eye din say obefa phone say wo free 911 na say ambulance ya o mampani di aba bontin ati so obi atimi use no free say utu eska me ka me chiro 100 cedis obaka cho say fuwo me bisa say fuwo no wo na say auto fuwo ni gum ana say aban na say auto fuwo ni gum Ghana ye tinsem ho enu nti na ma bibi si wo obi fia eye din so obefa ni phone so ofre ambulance say bibi say nti bra na befa na say man fra ambulance na me amatini de ayem hihia kukuru me papa yi kasa wan hia hwe o nika na hye no de ko ye ne chest ne 6 pass yi nyina wa he beti anya ne chai eso foi uhun se mo 6 pass se ne me de uhun se ni me uhun se ye funu bo na ni mu a se ye boss ni ye director de ye nku a de o dia wo no ye ni na se no ye ntia so 6 packs ni abranti ogina we timu se be market kapa na ne koku mi je mi sure uhwe ne na hu enyi kakra e sure se enyi kakra ba na koku me fole ya me tan fole sa me fole sa enti wuti baby na for se me tan fole easy am fan sha wa forget na bakra me fa anya hwi bia sa wo na nani abre no akukuru ne ba e dia ba hospital nurse ni wo ne nam ho no motis ba kire ba wo ne internet for bebre na nya ware no mu be jai sa de no kona ko fa oxygen bra mo se ye ni oxygen a whole government hospital ye ni oxygen okay fine other equipment a betimi aboa a mo nkofa mra eno so wo ho no mo no yo ya ti e kofa ba na chese eno anu no ye be hu na mo na mo ne na mo obi a wo kofa de aba wo ne na mo what the hell on na mo no on show uniform put no wetimi identify so where your nurse and that's where your nurse how is why I mean me bro for the kram ma emma yenko my confused sister my and honu one sem no dey me tie na ebufu because according to bra no senka omutimi nya oxygen e wa amasa my honu mo ntema akakola ne da so adom da so tie ase na o chema just time ma wo mo ohu from mande man no na fe na so ohu me ye na bita bi no bo na eridi na just from akakra woni mu na just a necessary na yi omani just o ma twi omani kra o za duku bi na boy na e mi fita there's a me fita kra na mo de na hospital wa until say o mo atan da e kam no e rush no de consam wo e ho de nyame adom o ma adwi mu da ho empa wo ho empa wo ho e konya oxygen but are you too late because of the delay and the other hospital a delay which is not supposed to be that now why to say juma na mo ye mu de bia mu se nkrofo wu fa mo nsem enti no aye no mama aye nkwase asem se wo ba na o ye de na ba hospital wo ho no mu as a nurse na wo ba ye de wo ba fifie abro wo fifie se wo wu a wo be gina ho no mu aka se ayi me ba me ko fa ba na boy dot wa ma be se me kasa kro ka se me ba kro akot na baby di benku ni ayi chi na bia na se emu ni emu chicken akese so wo ni kra de form ho no it's not supposed to be done like that it is amasa my nurses for me hwe
me person me can't aban say a government hospital. Sure. Enunti no sa ama some my hospitals for no. Me pa aban cho se ko betimi asesa omo. Ama omo akwa kotena fie sua nyansa ansa no wa post omo akọ different places. Obe post omo ofo mo nkogu nyangrebe ene north echi ho no mu baabi ho no no. Ho no no em so be sua nyansa. Enti I'm pleading say ka ban betimi asesa search people from the hospital. Because I told that sister Ekuya in some ni bi wo victims ni bi wo ye bi omu do hospital la. Say ka nurses no doctors money for mo ho and ka they will still be alive. Metimi aka say doctors especially no nurses because nurses for the behe mu share for friend doctor aba and nurses for no omuku nipa bebre binum say omo ya abefo bebre na ewu na abefo akasa wo agent fo nso wo ma ya so no omo ansa na ebi mu nso ye suban boni ekuta omo suban a ekuta omo omo fa suban papa mfifi e no mo de bo omo adwuma nti sa amasa man ho no fo no sanka ban betie yesu friend enwumre we a wo momode ansesa nurses for papa bebregu fi omo pe post I say ye posti omo eco hospitals omo titifi omo ni adwuma ye ebi enya na mo de bocha ebi enya omo de bocha skele enti say ye omo nsesa omo enya sa dia woman ma na wo bɛhwere omo mo woman emma na wo bɛhwere omo mo someone hospital ho for no nyame nhira mo say mo so mo make sure say mo niema intact de ne mo so mo nurses for no mo show mo yie say ebi wo mo so di san kwase ase mo ebia mo so san mo na apapa fo ni bitifie oba we de enche ye de nkobodidie no ebeba na wo mo residents wo no ebi no so de wo mo nsam to judge wo mo chuma mpanyifo krampo ebebesa na ye bese engineer mo ma ye hwe ye residents wo mo videos no ebi kakra na chese ye mbo nsam ni nyina tofa na ye mfa ensi Catch say doctors in the hospital will not catch us. Nyame adoma Tuesday. Ebenada no pa. Yembra. Yeba hombe ye bibia ama papa yakola no. Ahwe de ekun. Di omashe bo se do Tuesday ebenada hombe bibia jama no mde akola na mai ni tuma wabisi. I say ebenada de kianeke adom be pene kurabia ama wako akoka nananom ho ewonse edo. Nti na chese atl na okra no wo mu pipe ni hu de ko de airport ya je se ebenada ansana wo mu be hu de ekoso no mo twen ayi no corona form ya ko ya okay nti o mama assurance ebenada ndi o be bibia mai babusia na chese adom yese Tuesday nyame ya adom a na adokita fo be ye no autopsy na pipe no ahwehwehwehwe ne eku no poten no wo mu wi omode na mo aba bepe omo krabia na yembisa papa yesi obra kasa no se unso uye aban nipa uye posini na me bisa se asemu yi wote ye eden pa na o hwa obetimi aye Benin fuyi de afasa asemu meti na ha me pa me we hoye but aden anya banada nti yen saka ni nipa ba kon de we hwe se ye design pa na we famra pa so mo kwa so isa enya chine nko ade o se etimi fa na famra pa so okay na mami a ye ka se omo hideout efie omo call ya mami na makwan se ye nkonko che nkrofo ye ma omutimi dwane ye mami utimi ohwa emra kwan so no ehu behia se mo che ono nso ko ekọ bisa ne na no nsem ne enti oye sa mama no de ono de mi emra kwan so de sen kai but to me ne de emra ne de se obi afom na se prevent nipa no se o like as o de nipa na esi se de se emra no da ne mfa no na so o prevent dia ano emra ma kwa se o yes as a tipa muni de o se bi be ko su bia o ti ne bi so na emfa emra no today se o bon prevent nipa no se nipa na wa sa no o bon ho ban se me mfa ne mfa ma kwa so e de entwe Nti say no nemrama ho kwan se mutimi ebo ne suspect chene ko na ono nso muko bisa na enum nsam ni onim fa emrantie no hunti a ema ho kwan ma otimi protect me tumi ne de sa na me tumi no
Sana is saying to me vital nanka some kakra if you know him and ma be fan go for to be making sure can in the after to me no dey wasn't ka it me a friend say e was senka still amonya mo adwen say mo be fa na mo be kwa ko fa na akobisa nsensem CID for no e bia nanka mo de ka mo statement ho ana say mo prompt na CID ni na CID for na and almost so betting idea of my dream about so far. That's one room, but yeah, B𝓿sh, nothing. I didn't know. Can you say about Casa Nasa? Or no, yeah, catching the same season, of course. Now, no, so Benin, Light Ahomano. Ewa. Omudi sakra ni semse light. Light na ku na akola ne da ha. Yeah. Oh, okay. Na kebu no 1.5 go ready. Na if you have no call. Like you black one bi na na ana omo say anoma bi na be see so ana de ne tie. Anoma na si ahoma electric cable ne so na tie. Yani anumani yana wa Koreana. Wa ba ye no yo no mbo madam na man say le ba no like a shock na ma o. Madam le ba bi so mo say le ba no wa no mu fi no. Le ba no wa yo mu fi no mu do mu kwekura ndia. So he was expecting to say even light in committee ni dia no. Apra ho ma le fra apra no. Mu ginegina ho. Ana no ankasa fight ya ebe hu ma bia ne ba ne de eda. Ano de ne nan bo ahoma free no so no peja akola no nti say light a peja akola no ade no light na shoko ono ana oba na ahoma no e shakra ne nsem e so okura mpo so e da akora ne nsem okay even after this time so akora na kura light ahoma ni ma na se no na akuna na akora na anshitum ana se wanye na wanye den nti no echi na ebe hehe na Arres'ted akwa hospital no yeku wanye ya e de ne ba no ye ba na nkofo ni ho nipa be 5 no bi ani dani ntino news no ebe hete ana youth no nyina bae to mba na mko ba bia nkofo ne te no ana omubu odan na ombu dan na ni no omko inside na mu se omo shrine ana juju no ma bi wo inside a sebe se adwumadi a yedi no ba hafo nde no mu ma ne se omo sole omo di ndro ko achi o eduro osisi eduro ana se okọ eduro ana se not knowing say na juju na nkasa ede e wo inside. Nti echi expert for bem no mo say na we nye electric na kuma akola no it might be something because next day no na sabe hurufi akola no hwimu ba sabe there is no way a light na kuma akola na sa normal way na bitimi a happen sa nti anumu yeko hu no ma bebre o ha sabe ekoso ehun say omode obi picture ahye bottle mu achuro nipa ni din edi ko jan abohun ani ehye etuamu wo sa picture no ya we be mamu enti ne pai bottle no ana picture no epie na ya chichiri nipa no ni din eni ko jan ahye we ni enti se picture ni pie de wade no ho no aside that no akoran papa na efe no Frank Amponsa yehu edua bi wo inside ya churo Frank ana akoran papa nso ni din kojo oye Monday born ana ya churo Monday kojo ewo ho ne de kojo achichiri enti eyitum na akoran papa e ofim se enim se target no na ya akoran papa o so bi na de na call se den o yenim eye den na nipa ni din Frank ne kra din Monday kojo ni nyina ya churo bibi so di kojo amboma as ye de anyankoma de bi wo ho sa evidence ni nyina ho enti no eye na youth ni se se nkofo no ehu mu de a ene ya ombetwa jato omujuju nu ofuna ko mu accept o ko so mu ye forget ne no nyina wa ha yehu onga magia yenim ade a mu de yeso mto maduane fu se de no ma bebre ko so inside o the side juju ni nyina ba bonten ana sabi etwa jato omu normal no mu ye o ni tenu ni trace akohu omu nipa ba ako e wo ba bi ko chi no ene de ko ma police for obu sana sama Sunday on titwi sa no be ya no atekro be ka so etina police for some be obi oti Benin kasa de ama wa chirem apna onyanya sak pembia kan chen ye from boss na ono na ya juju nu o Benin be 4 to 5 days ni on buy semuni insabia wa asem na asinima se ombra no be yi wo ano
and that's why me defend you. Na oba or ye safe say mo senia ebufuo ni akoma na ye hia fa no mo ebufuo mo no na se bibi. Good. Akola no police station. Nipa na ya chi no no. Ntu ba ho na obekọ. Ho na ebedi asem no. Akola no kra ye chi no police for around that. Although you to need them sack can but because of police for around it in sabe no is safe. Ntu ba police ho na ebekọ ayede akoka asem ni nyina obi anya ohwe isi ano say yakoye autopsy. Acha na ni train na result no be there ebeba eba could be say ebia na mo sign the enim ntine denti ana won for say mo ni say mo ade na mo dwane save you and na mo sumpo na light ku akola no kwa no nche say dwane eno nche say dwane because sabe say mo ya no asa be ka so man hwa ama ebia man ye light na mo kuma akola ni emrase no na e de ato ana say amamre ho no na maye ntinu say wonku nipa udwane ayeden ense so ndwane eno kra na ma yutu nse na ene nkofo we sabe omuni mowo ni hu bi eni tinu eba asa no edan na omutu ni mbetima ma yakọ ye nko ebusua ye kọ eye Benin fo ni edan yi nkrofo efi nko asum papa say yati ya kra say bi mu nipa kra ya chichi nipa honhom e de ahye tuwam enye pictures nko a we na mo dey care of magic certificate. Omo certificate no. Say oba omo so omo nya juju no ma omo ye ayi ebi akoko hepatitis B. Nto omo no be ba ha. Aha ya omo tse omo pharmacy. Ye be ko ho na ma ko kire mo so. Nti na say busuya ha. E na ye hyehye nkrofo anyame adom. Ebi mu a ye de omo atonko asum mu no de. Anam youth yeso ma ye yiyi omo. Hey, ene nkrofo honhom nyina ahyehye. Aw. Nipa e mobo. Yo, yenko inside na. Yenko hwe. Hey. Na mi hu ye mobo. Aha, ena omo aye bidu na omo se ni omo ye bi. Mi wa se bidu na kasa wo inside. Ja no ma ye ko Tene ura ha no modi a normal. Normal. It's the way of the care of. Say no we not knowing you. Say na kese na kasa ede. E wo inside. No ba ha. Ku a alo. E wa ha. Na ani mo to so me na kuma ye du a. A say mo to ami sure say. Certificate ni bi no. Oma so me traditional Traditional Medicine Practice Council. Yeah. Sure. So say the only thing with this, not knowing and like no form yasa. Na issue what to na den sa na hye ho. Eh, my young woman. You go bottle bi hye ma ya tro amanfo din ahye akakaso. Entino boni amudu wa ha de doso. Eh. Wo. Eh. Nifi e boko busum da ni man kasa so. Yenko busum dan ni man kasa na. Me de me ho kra tete me. Eh. Ase no mo ton de gugu. Mama nkrofo ya boka. Normal way. Oma na ya chichiro omo ewo bottle mu no. Ya chiro udi a na de ko jambu na omo o de aka endua bu asade we na omo pama no. Na ushem. No so na ajiso omo anom be kira ase. Aha, no mienu de. Normal way abobọ ho. Until say ye sane ye no. Ansana sa ni pa. Mo free nkrofo wate. Ya fi ye ko busum dem wa. Eh. Some of windows, no. I should show them in windows. Hey, some more. A see down FFF says, you know, near my phone when I'm with you. Ah, oh, my check. Hey, boy.
Hana na bosom ni ne sisi. We know akukọ takra. Na mo di afra. Ya ha na omo e ma se bo ti ru na. Omugu. Soso nyina ahyem asanka. Asanka aye no ba su ya sire. Hanum ayasem na ahanso na obra ni din ni kodwo din no ya trato. Aha. Kuku na ehye ho. Kuku no mo de ahye fom. Enumu na ehye na boso baduaba ni hyem. Go be the glory na bo you to check that to that ba na no kwan hye. Ese say na me pese yehu ne mo ye ehye anke yehu say bibi say ekoso. Anacho say hu after eja na moja eja ni hye na ko na ansa na yehu. I see. Na hye. Na we na mo di no ma hye wa. Hey. And you begin to peer, don't be good, I actually Abusia, Tisa na ye bra yi kan se bosom dan kese na nkasa no na ye wrem na ha e no mo bosom na nkasa e hye achese ha nso na ye bra Frank ye bra Frank na ya tro ni din Frank aya san di kwadwo ne kra din Monday no aka ho aya tro e de atoso ewo kukuo ya ye bra kire ye nsesie ye kukuo ya ewo ahai eno ena na aboduaba ni hyemu a edin no ewo so achese wo kira ye na ye bra Frank kire ye na wo wonsa aboduaba ne wonsa ye ye bra so kire ye eja ne hyehye no eja ne hyehye no nyame pese wo hu nsankyereni nti no wo mu hu nsankyereni eni wono ni nyame ne nsa no nwuma nti no ye bra Frank nko ade ne de eja hyehye ni mu na enhye ye enyan hye ye kra to se omuhu ye ansana eja no etimi ahye saa ayi no na chese nyame eta ebusua na chi papa ye nyame ta ebusua na ye da nyame asenso se watimi age nkrofo bebre enkwa afa situation mu na ye befa ne se ya de adom ya hwere adom de na nso anam adom so bebre na enya omo nkwa ene won fa ahudie nso ba kan say adom aba be ye the hero for all these people anka nya adom so ne ba ya na say nkrofo achese ya chechi omo ko jan mu ni ne keka ahye ntoa mu ni omo honhom ahye ntoa mu de na enya sem ketwa aha na omo de aso enso amiri kilo ala ene sen ho ana for ewu for natural for different no mo sen ho ye balo ani yi to share different types ana ewu pa san ne hu se omode skaketu abi ahye nipa ni din ana o ma chechire sika ye di queens ana omode ahye ana o ma chechire de ahye we ni enim se de bo nipa ni fomo so omode shi ni sika o enim in fact normal na on ekoso ha de senka akra no hu se ni susu ye den because ye adwi so we akola antini ye be si no dana ne na de tie ana se bibigo bo na si na delay no na atimi atutu sa no ma we nyina aba esa ka ya adwi ankoso ye begin no ye gidi so light edi be 2 days asabe hu se roof ni bi mu ba we say light and that so still body fresh people that color ya on sense ya onye hwe onye tu ne papa akakro wo so ne kwa yes according to no rather so wo so color ya on to say be hu ya 17 ne sa hu po ro ana hye and you start to suspect you on say o because we we add na mujane Suni amede na yesi wo na nkrofo
ọmụ mexi nneɛma na ɛwɔ ala kasamina nyinaa wo ala kasamina ọmụ ti ma ọ sɛ bi afa kodwale anasɛ fama ọmụ de bibi bɛfra ɔmfa ndwale ọmụ de ade black bi afra ofo ka ho na kukuo kura abo ayɛ de cube ɛyɛ magi cube a ɔyɛ de aduane onga mo be gu onga fo adwuma mine black don't be afraid of you I say na make grandma elo mo chichire na esi obi afa kodware na se fasra o ni na fa koye sei na da koye onga magi no say akoye sei slay queens ya o eja slay queens ya o se o fe dware fa ko sia ni pa na se sei sa ma mani nyina de e ko so wa ha mo busum kase na da ka sa ni busum la ka ni usa trobi na shisha mo tampa mo ke ya busum la ka sa ni Oni be ma ti bo wana na adia sasa obi afa ne ko obi afa ne ko busum la ka sa ni ko entino eye na abranti na ya titi na she etuo mu oni abranti ni ense ne girlfriend ni na bae ni oba ni din the from oba no call esi ana boy the friend DJ no matro boy ni DJ no ewo bia no ana matro oba ni call esi ni ti esi su oba da na ba se nka be man ka oba no preacher ana be wa ha enti no so atiti no be man na bu se bia apart from no bi bi no Brian pipe for na jawuja odi no o ma ye we ni ti sa atwede eni eno na mbetro edi no ewo so oba ni wa be ma ni bi wa o wa de na me de kire mo se no o de kire abontin no bra boy you to try that too hono so eni eja na dem go sa ba bia ba bo so me o na si wo no o ko na o hu so no na o ko na ho na wa so eni ya no ta so ya no mo so ka be bia ba bo so no si wo ebusia no o za me to na mo de ko contact ready esensen ho about say you know what to do na asensen ho ano ma de osane a ko se ya tichiri moja ya chichi moja shem o ma tichiri moja bi ewa ha ebusia eya asemo na moja no ebe na ye bisa se ye nipa na se abo moja we no mo dey care of enu de eya o ta ba TV so a ene se ya we eno mo dey care of to bi adwin se b𝓿sh ha na bo so b𝓿sh ha nyanya obehu na yi favor promise and fail yi de akeka ho awo chese we na ebehu ye na no mo dey asha bo ni Frank Monday kojo Frank aw anyway ni na match aw dey ya tire no yeni den no mo ju on ho ebusia ensam ne de mi angasa abro meso ese abro meso kra ese mi hu ni amenka na minim se ni nyina mu no mahu ni nyina ti videos ne de ye bra ebebo modern de aka ho amaye na ye de akeka ho na mahwe eni emu pictures no so wo ma beto asase wa ha e na o ma si o mo da nya se renting po o ma si dan a wo mo bo bra wei ewom enti na enye ka so anko a o matu amana bi wa abonten Muchi moja ni wia ye amanfo ya re bottles o na matu ewi o Udi bibi so odi so wuma no wo ko wu na wo poje na na nsu tem ma chichi no ma hodo yin ade wa mna nim a sabe ni efi se edwaye e bairo se na enye edware nti o mu dware edwane we chi ho yes nti enim ade kura na enye o mu toilet de baby toilet
Ina normal be who. Hey. Normal. Asɛm a abusua anyway dey na just say Egypt ensuo na yesu do Egypt first water wɔ no ye no kala no na nsuo yi tie pepe eni ka nsuo yi kala no pepe ti minim se wo se na ye brothers yi kan bra kwabna ne ye bra ABC kan na just say se wo mu ku nipa ni wi ha na mo be ohoro mo sa ho gu mo se wo mu di nipa ni be hye mu agi da achi yetu nsuo nim No me bi on pa ho na moja no bi apitin on ti moja na o hwe moja moja sa ache eye asemi to anke ni se bibi sa o che nti ama edi wo no Eso o jare wo ho ye ho no mujare jare no so mabubu no no bi be hada obe jare wan me dani yo omu nipa bibia afes o na wa na okobomi ana o ni jama omu yo ebusiafo na makwa kotie ensem no ebie ne videos no nso se de na etwebo no anso modi mani ekokohwe ebi enioma ekoso enioma ekoso oba magi nyina wo na chese empanifo producers and as politicians name DJs name crowdfund chese papa yo to mu kan yi ye de wo mo anaso wo mo eba eye ehonu no utimi wo se enioma ekoso ye mfa wo mma wo mo na eba wo so ye de ye kire wo mo eye ekwan no ye ma wo mo akonya no na chese wo mo ye kire wo mo direction na wo mo eko na just say ye mpanifo no kwampo ono mu nimu se no mo bi sei koso no besi de omo na esi ho omo nim se koso so besi de no mo de omo nan esisi ho no ma ye serious say yes stop and act like this ye journalist for mpanifo e bia ye ka we papa ye ankrofo ye si dan wo ne dan ye chi ya wo tempu mamu ya wo kan ya wo kire ankrofo e ba ho no akata timi hu ankrofo ni ba si what a wow. My friend Valley View. Valley View papa na Valley ni so dane da echi. Enti me am windows no. Enti na say me gina is a Valley View pa na papa no o view no. Ai no oka. And then no na me bisa say adenti na edu emre bisa na wo niema bi say papa yi a wo edan si wo dan echi a wo hu sa niema wo nyina nke so wo say bibi nkoso a politician entu ne car masa lungulungu mu hono mo journalist wo face dada ne wo waji din wo manu entu ne ka ma meyehwe wo Benin ni fie enti ne hono mo na nkese so omo yes omo mani eda hono mo da enra de me ka kire omo ankese so omo mani da ho ehwehwe ne ekoso wo fie hono so what in America na say na ne America me ka kakra me pese me nka nyina ne se na obi ka se maye mfa sha ban na youth aba se no omo pesikantem eyo no kwe enuti na me Facebook side no enuti na me di kan kasa me di aban de ma no okay na me di police de me di obi ade ama no enti ewo mu nso se youth aba se no akwadwofo ne dooso akwadworo ne dooso opia pe sikantem yebesre pa youth for no yesre eduma na ebi ni ho de but obetimi accurate wood there. That is why you are a youth and I say and nothing na we youth. You should rather get more creative things in your mind than waiting for someone to come and create it for you. Aban yesram dia ye kika wo mu ni ne ka mu ni nyina asese wo ye ma ye yesra wo ni mu mpenifo no mu mfa mu nansi wo se amobua mo kra na omwa mo na emu akunkum no yesra innocent children any ebi mu mo ma bre o bre no mo de wo mo pese mu nku obi enfanya mo rituals am mfa mo amufiefo mo amobofo obi de enko mesra ma posifo nso mesra mo nya bodwuma yie adwuma na enye ne anipa na ba a wa ba betro egu ni statement book ni mu nko na sese mo ye enti na mo ye wo CID for CID de enye ne ya tro nko na wo ye wo there is more to it eno nso ka ho sese wo ye kakra mpese meka jo queen ye beda eye wasi ebebre na abusuafo
aha ena ebre ebema ye kwan ema ye di esi na ansa na no mo amunya bre ehwe yen eye Kuma Evans eye Martensen Adi Rosa David Mobile Monica Daniela Besmark Opoku Ali Sumaila Besmark ena Glozy Richard ebiemo enso ene ye Niagina BKK ena ye Alex Inti Aisha Baba ene ye ebiem Joyce Ado ene mo amokeka eho nyame enhwa mo pa eye ebreninti yentimi enkenkan mo comment no na nsusu ni nyina gidi ye se dia mo tro ye ne dia mo de eba ye ni esom ewo ebra munya ede ema ye no na aha ena ye di esiem enunti se won subscribe to your channel na ebu benya se wo be ye na we mia notification bell because say ya call like say ya e was munya notification and pop it up our phone or laptop and answer or tablet no so intimia so said the be obenya sa notification no na ebiemu so wa share e dia ma for no follow yen our your IG page and your Twitter page so @tuals_GH Facebook and so too much GH me am di dwumedi hu achia me midin e de ekwia sikapa na ebiemu so no me cameraman Yamsin Jamaica do 2 enana asante wo mo enigina fide na chi etwintwim e de emayen aha enam de mu esi dasene yebesan edi ehia ebi makram GH. Many have come and many have gone, but you are a great B𝓿sh ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the Pokuase. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.